nirmala kenyam biya kamal ka Nuer online TV channel kajan gwas me bana jeling jo me be ka kuumɛ SPLM IO te ka raj mjikan lat gwas me gurno banyo yekel en jo shala de ken gwas me men bana nywak shikala no bi ken kuumɛ kiir mayardit ki point kiir mayardit ken netin konti la jikware ken bi ken kananka court la bi ke ICC bi ko right keja jen jodan bana kwen ka jen lerama akan kono ni ami jirama jidit ka Nuer online TV channel gore jen o jin de subscribe ka Nuer online TV channel ko de latiti de kan chwa mala shubkaji ka gore je ben o jin de notification be aler je twain ko bler bu kan chwa shubkaji shuje pero jen o jin bi subscribe ka bi notification be abi je twain ka bi dor ba ja gore ka kore bana jo me bana je chu linkel men gore long kwas me o de kon lat ko de kon kling okay ko bana tin kon tin nyon ka na tan tema ka jen kwas me bana kal linkel goye kuumɛ SPLM IO ken bi ka warga gwara ICC ane tila jidwiri yen ne de kon tila jidwiri la kan ka yen ala ICC jen International Criminal Court gwada dan la ji duiri di alan kone de sharik shakalat gwada la ka yan kitin ci kuumɛ SPLM IO ci kan raj me ci kan kwen nasanelo yet ramkel kanitin kontin chunke kuumɛ SPLM IO jaram dan la deputy chairman ka SPLM IO men good Dr. Riek Machar jaram dan en shaban kom ko ge kono Dr. Riek Machar jalwak yen ka la oyet no ka jowen chakwen gwasme kani biken kuumɛ kiir mayardit biken nanka International Criminal Court ICC ala International Criminal Court ne de konti la ken ka yen kane de kontin chane it ngwanung shakanak no mite ne ti shine it ngwani kan nganak ki naken national ethnic racial ki religious group Michigan genocide chicken committed lo naken dorkel me shalat pan wudi shalka Dr. Lemuro no kel katin kon tilana yan ke ICC Mishran cha crime cha jelara against humanity by ying na ka ICC o yed na Nathaniel ramkel mi la voice ka kuumɛ SPLM IO kana ta danan gujen ngwane je ka jen gwasme ko jen chetere wujen tama chetere wicha ka juba jaroda bar ne ko gwaze dan ne cha Dr. Machar me cha je yen keja no antama warga dan tikana gor kana warga me bine jaka ICC bine biken baji investigate kel ka duere ngwante konte shalat te ga duere ngwane ala ne ka gwaze dan ne kuumɛ kiir mayardit ngai kondi ala no chala do ne shop ka 400,000 te shanak karon 2013 abene ka 2018 kene talk ne yanak or more than 400,000 te chanak ko chala do no within 3 days 20,000 people chwa na gre wiki juba kiir mayardit prison kiir mayardit she crime medena ka ICC kaje la International Criminal Court te je shumno wal ke 2013 but ko chaje buguje winmon en wo dong broda ger she ken winmon ken je cap do no gorke gwatha dan ba kula cap winmon la ja pellet o bitin kon bugala te medan te kan wuden me cap dung Sudan no al Bashir ne gwatha dan shere ke lat kanitin kon shalka Darfurian me she ganak ke 2004 dioje wala dioje jen gwatha mo me chana che ganak ray wit ka Khartoum chwa gorno baje kep ICC no duno kana bijig mijig weche badaga che ken bone no kana bijig bane so te ko gor keje antem men chagolat gwasme ala taye sha jowe panchayat ko je kuumɛ kiir mayardit ka tuguru min shalka Dr. Lemuro je nyoda gwano en regime kiir mayardit gore je be the same crime be je commit nyok so jen mi shol ji SPLM IO antame bine message me bine nan ka ICC ba kin di ale kon te cha do an pin ba ka nyom lep ke so chicken jo mo chicken kwen Nathaniel yet deputy chairman ka SPLM IO antame jiram dan still acting president ka SPLM IO gwada ngura kan Dr. Machar kanelu nyane so na me
mission ro de larantama so agenda na gor no de nyok yakel ala international criminal court ne de kon la yena kane de kontit cha genocide cha jalat kane de kontit cha crime against humanity cha jalat kane de ton kin cha war crime cha jalat kane de kontit cha aggression cha jalat ano bi maj bi jalat ki bi je keb beral din bi na ga jador gwada dana titin so ala ku dor ku je le invade ga malat ke kuumɛ SSPDF they are invading Nuer land, Nuer people, Nuer territory by force. Namo shala aggression. Okay? Ala shika dwerji kana lat. Anyok ala ed speech shala da wuri shalka Dr. Lemuro me daga Nueri and ote ke good Nuer ke bad Nuer. Namo shala ed speech ramimo ala government official mish rajin only na gurno biya na biya ka dak ko biya ka kulenak le kana no can't entity panga county ke bad Nuer my wood county a good Nuer namo jen dobran la dor la ja wave out ke je ana baje wave out netin content chi gurno biken yenak so jen dobran inshallah de kuumɛ SPLM IO no biken court dung ICC International Criminal Court biken gwarwar ganen tamma ke kana tok ko ba netin kon te chi nan nag ne 2013 human tamma ba ka chol ji court ka do badan inshallah ke je ajen dana gor no de nyodi ne me evident rong ka tin to rong ko de ne to de ka kep ke ICC ani biatemal